Ja ovdje živim već 3 godine. Bio snijeg, bila kiša, bilo sunce, tu sam stalno. Imam tu, što se veli, tu kozicu i jedno jare. Eto, malo se sa njima raznosim, čisto mi je to jedan hobi. Možemo li samo da vidimo gdje spavate, da pokažete ljudi? Evo. Tu su steli dobri ljudi, ovdje neki gospodi dokovije, stvarno plemeniti, čestiti ljudi, baš pogledi, to se je ljudi. Ovaj karton vas štiti od vlage, ali tako? On me štiti od vlage, ali kao što sam i rekla. Imate 2 koze, sa njima živjeti, ni oni nemaju krov nad glavom. A ne imaju. Ko ćete da nam pokažete? Sad dolazi nanu. Dolazi. Dobro, da crnogorskoj javnosti uputite nešto, neki zahtjev lični, što biste vi voljeli da vam se pomogne? Pa ja bi prije svega pozdravila, poželjela im zdravlje i mir, a ono što oni su u mogućnosti. Oni znaju kad je neko na ulici bez ničega još ovim, mislim, godinama. Koliko imate godina? Ja sam 45. godište 18. maja. 65. godinu. 65 godina, a od toga 3 godine ovdje na ovoj livadi? 3 godine, a 15 puni od polovine 94. godine, ni kuće, ni baštine, ni pokućanstva, ni postelje, ničega. Eto tako. Evo. O čemu se zapravo radi? Evo ovako. Gospođa koju ste vidjeli na ovom snimku živi kako živi. Potrudio sam se. Obavijestio Srpsku pravoslavnu crkvu, Crnogorsku pravoslavnu crkvu, socijalno i ne znam koga sve ne. Reagovala je samo policija. Kako? Vidjet ćete za koji trenutak. Prvo da vam kažem, odlučio sam uz pomoć prijatelja koji je finansirao da kupimo kamp kućicu za Radu. U toj kamp kućici smjestili smo Radu, a to je bilo podno brda na jednom smetalištu koji smo iščistili, da ne kažem čega sve tu nije bilo. Smjestili smo da žena tu živi, kako ona kaže, bilo joj je kao majčino srce. Ali, volim da vidite ovo. Ovo je ugovor, prije nego što policija reaguje, ne mora ništa kamera da približava, znači ugovor, ja ću pročitati. Između prodavaca, vlasnika kamp Prikolice, Adrović Sadata i kupca Miška Đukića i svjedoka Čogurić Pavla. Broj pasoša E83 KC95 tako dalje. Prodavac Adrović Sadat, kupac ja, svjedok Čogurić Pavle, matični broj i tako dalje. Znači ovo će biti dato Rada. Međutim, naglašavam, o svi koji su trebali reagovati i pomoći ovoj ženi u ovoj situaciji, a reagovala jedino policija. Kako? Pogledajte. Dobro, samo reci Rado, molim te, evo samo da snimamo to. Znači došla je policija, sad da te sklanja odavde. Da. Posle 5 godina života na livadi pod najlonom, evo, uspjeli smo da dovedemo u kućicu, a sad policiji smeta u ovoj šum. A ne smeta, mene ovdje dođu po ponoći u 3, u 2, ovdje galame biju nogama, drogirao se to sve skice sam klanjala. Bog me ovo jedno 5 dana jesam kupila. A zar nismo ovdje očistili smeće i izmete? Jesam očistila, bila li je ponovo po 100 puta nabačena, što ću, Miško, ja nikome nisam rekla
Ni ne mogu. I što vam kaže policija, sad što? Oni, Vi smetate državi Crne Gore, to sam čuo. Vidjela sam da nešto i čak smo pominjali Marka Dakića ovoga što je rekao da mi bivši suprug ništa ne da poslije risku sud godina braka. I upoznala sam se u nekoliko sali, vidim da milosti nema u nekolitina. Što ću ja? Neću da postresujem. Evo vama zapisnik, izvolite si da ostavim. Hoćete mi pročitati, ja se izvinjavam. Kaže, inspekcijskim nadzorom po službenoj dužnosti, komunalni policajac inspektor konstatuje da u ulici Božidara Vukovića na sjevernoj strani brda Gorica od strane NN lica ostavljena prikolica, kamp prikolica na javnoj površini. Naređuje se NN licu da istu ukloni u roku od 1 dana. Ukoliko vlasnik istu ne ukloni, uklanjanje će izvršiti izvršna služba komunalne policije o trošku vlasnika. Evo, izvolite, ja sam završila. O trošku vlasnika to znači o mom, jel tako? Ne znam, vi se niste htjeli učestvovati u postupku, imate li možda... A nije vas kao čovjeka, nije vas briga kao čovjeka da čovjek nema gdje da žena 15 godina spava na livadi. Ja vas interesuje to kao čovjek. Ja samo vas pitam, hoćete li da učestvujete u postupku inspekcijskog? U kom postupku? Da, da niste našli možda Šarića ovoj kampri, da nije tu Suboti sakriven. Da nije sakriven tu Šarić Subotiću kao kućici. Snimate nas kad nećete lične podatke da date. Snimam normalno zato što ste vi policija, treba da se vidi. Treba da se vidi da niste našli Šarića tu. Da nije Šarić, pa na krivične ću ja dobiti normalno. Da nije Šarić unutra. Da niste našli Subotić sa brzom akcijom. Brzom akcijom policije Podgorice izbačate ženu koja nema dže. Dođite posle dođe da me hapsite, imate moj adres. Sklonila i samo ne kjese što vidite pune su i čistila, gorela li evo je bo 5 dana stvarno jesam čistila, nešto li jesam mogla vidjeti. Ne, hoće Bog napraviti, makni se radi. A nisu njihova kola rade, ne boje se. Ne boje se oni za to, to su kola koja su od države, jel? A oni su država. E tako radi, što sad stotiče njet opet na livadu? Gdje će sad? Sine, pobiše mi kod.